گودار و شوپینرن رادیو آرباز اف ام لهرداری دنباش نهادم جمیر یکا به دما قامشلو هولیری از علی عمرم از گرک نوجن و چه هنجواره پیشکش بکه بلید دست بکه ده فرمو گرنتری سنوچا دکتور عبدالحکیم بشار رادگینا کو امریکا و روسیا هولددن ده وره جچکدارن ندبن سیبرا رژیم سوریه ده قدغه بکن انجمن سوریه دموکراتیک یا سرب پیده و هجمارک ترمن کشتین چکدارن رژیم اسد لباکوری رقای را دستی رژیم کر پلک نوج مالباتن کوچ برکرین غوطای ج پاریزگاه ادلیب گشت بازار عفنا روجاوای کردستانی ائتلاف اجتماعی اپوزیسیون سوریه داخواست کرد کو کمیته وکولین نافدولتی یا سربخوا یا تایبت به سوریه ور اکتیو کرن یکم روزا گردهان یا دانستاندن اسیتانه درباره سوریه دهل سوچیه بداویات لگوری زانیاریان به پرانیا خود جوینن آماده کاری و تکنیکی بون دنباش دکتور عبدالحکیم بشار اندام پولیت بیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریه را گهاند کو امریکا و روسیا هول ددن کو د ورېج چکدار ندبن سیبرا رژیم سوریه دا قدغب کنو دیار کر کو امریکا و پیده بتنه بهلا درباره روشا کردستان سوریه و سردان شاندا پیدش بو شما پایتخت و دانوساندن پیده و رژیم سوریه دکتور عبدالحکیم بشار راگاند گو رژیم سوریه رازیش دانوساندن پیده به امریکا را هر وها بحثا اگرال دارخستنا اپراسیون هفبش دناورا پیده و رژیم سوریه دکر دکتور عبدالحکیم بشار اندام پولیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه جمال پرا باس نیوز را راگهاند گو امریکا و روسیا هول ددن گو دوره جچکدارن ند بن سیبرا رژیم سوریه ده قدغه بکن و بگمان اف پروژه پیده جیویل خو بگره بشار هروها دبیجه گو دما گو رژیم قرص بو ده دوره ده تشتک پیشکشی پیده نکر ماچا و نها پیشکش بکه و او دروشک گلک باشده در باز دبه تاوی گو سلوگانن پیده و میا دموکراتیکه و تشتکی کردیجی تدنینه پیده همو دزگهن خوین اولکاری به هماهنگی و پشتگیری و آلیکاریا رژیم سوریه آوا کرد و همو چکن گوهاتن پیشکش کرن ده دسپیکا شورش دش بو پیده ج آلی رژیم سوریه بون گو دورین کردستان سوریه همی برای کفتن هاتن را دست کرن ج بو پیده عبدالحکیم بشار دبیجه گو رژیم سینوره که ج پیده را آوا کریه گو پیده نکاره وی سینوری در باز بکه و تو پیش روش ج پیده رنینه بتنه و وره بکار آنین لگوری خواسته که رژیمه چکدارن پیده جده سپیکه ده لعالی رژیم شر دکن و همو شرن گو دکر جبو برجواندین رژیم بو و اگر رژیم دا خواست کر گو دبن سیبرا آرتشا ویده شر بکه پیده ویده موی رازی ببه و اگر هیا گو پیده آلیکاریا رژیم سوریه بکه دی شر ادل بیده بشار اشکره کر گو پیده هر دم ده هم بزا رژیم ده بو و دانوستاندنا وی به امریکای رژی بدل رژیم بو و جه رازی بونا وی بو و دیار کر گو امریکا و پیده بتنه بهلا و کوچاوا حوالبندن خوال با شور سوریه هلا لگوری بشار گو هفیمانی ناف دولتی به سرکشی امریکا جی هفیمانی به پیده را به تنش بوشتر داعش پیکتینه و تجاران وکو خودان مافکی دانوستاندنان بوان را ناکه دی داویا هفدیتنا خود بشار دبیجه بهتر جده هزار جوان کرد دی شرین جدر وی باجارین کردستان سوریه بون قربانی لوما باندور کویا خراب ها بولی سر دوسه کردی سوریه به طایبت باندور وی سر عرب سوریه گو بچاوه داگیر کران لکردان هرین لوما آلیکاریا گوشدوسه کردی را به دست خستبون کم بو و کار جبو ململانیه که کردی عربی هاته کرن پلکنوج مالباتن کوچ برکرین غوطای ج پاریزگاه ادلیبگ هشتا باجار عفنا روجاوای کردستانی جدر نخوجهی جناوا عفرین راگهاندن کو گلک ج مالباتن کوچ برکرین غوطای ج پاریزگاه ادلیبگ هشتا باجار عفنو خو لبا مالباتو کسوکار و ناسیارین خو ین بری لعفرین هاتمون جیب جی کرن دگرنو بجی دبن همان جداران سربار کرکو او پیل به هنجتا ماترسیه ج ایری شکار جما اسد بشتوانیا روسیه لسر ادلیب درباسی عفرین بویا هروها جبر استنگین گروپین چکدار ین لدوارا بابه دمینن هجمارک مالباتن کوچبر بری خدانا عفرینه
برپرسی اوفیسا پیوندی نشتمانی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سرکرده سعید عمر جه بازر راگهاند که رژیم اسد جه پیده خوشتیه که داورین روژاوای کردستان رادستی وان بکن. سرکردەیەکی پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا دەبێژە کە ڕژیمە ئەسەد ji peyedê xwestiya deverên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê radest bikin. Duh roja yekşemê Saîd Omer berpirsê Ofîsa Peywendiyên Niştimaniyê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ji arkêra ragihand ku ew li vû tevgerên di navbera rejîma Esed û peyedê de rû didin nedanûstandinin wekû tê gotin. Ji ber ku berîniha deverên Rojavayê Kurdistanê birêkeftin hatibû radestkirin ji peyedê re. Ji bo berjewendiyên rejîmê bikin û ji ber ku rola peyedê di dema niha de nemaye, rejîma Esed ji wan xwestiye ku deverên Rojavayê Kurdistanê carekidin radestî wan bikin. Serkirdeyê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Saîd Omer herwiha da zanîn ku rejîmê daxwaz ji şandeyê peyedê kiribû ku serdana şama paytexta Sûriyê bikin ji ber ku di dema şoreş li Sûriyê hatibû rûdan rejîma Esed nikarî tevahiya Sûriyê kontrol bike û ji ber wê yekê rêkeftinek li gel peyedê kir da ku peyedê bikarê rejîmê li deverên Kurdî rabin û ji ber ku di dema niha de krîza Sûriyê hîdî aram dibe rejîma Esed banga peyedê kir da ku deverên Kurdî carekedin radestî wan bikin. Berî demekî jî serokê rejîmê Beşar el-Esed diyar kir ku eger peyedê deverên Kurdî radestî wan nekin wê şer li dijî wan bikin. Saîd Omer berpirsê Ofîsa Peywendiyên Niştimaniyê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di dawiya gotina xwe de got ku peyedê nûnerayetiya Kurdan li deverên Rojavayê Kurdistanê nake û ew wekû Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê dixwazin mafê Kurdan di distûra Sûriya nû de hebe. انجمن سوریای دموکراتیک هجمارک ترمن کشتیان چکدارین رژیم اسد لباکوری رقای رادستی رژیم کر. داخویانی که ده ناوند راگهاندنی یا هیزن سوریای دموکراتیک اشکره کر که انجمن سوریای دموکراتیک مسد یا سرب پیده و ترمو شنماین 44 ترمن کشتیان چکدارین رژیم اسد که دگور نکه بکم ده لدردورا باجارو که تلعیس یه لباکوری رقای بریا چند روزان هاتبو دیتن رادستی رژیم کر. انجمن سوریای دموکراتیک ین بسر پیده و داخویانی که در راگهاند که جوین وان برژیم سوریه را لشامه باش بره چون تکس کر که دانستاندنش با چاره سرکرنا سیاسی جی کریزا سوریه را درگاه که. انجمن سوریای دموکراتیک ین بسر پیده و داخویانی درباره جوینین خواه لشما پایتخت برژیم سوریه را بلاف کرد. داخویانی وان ده هاتیه گو همو هزو آلین ده نوا انجمن سوریای دموکراتیک ده تکزیه لسر گرنگیا جوینان برژیم سوریه را دکن جبور چاره که سیاسی لسوریه و پیوستیا برداومیا وان هفدیتنان کرن. هر وها دیار کرن گو همو دست کفتن ادوار خدمت گوزاری ده و بخالک گرنگ جبو آوا کرن باوری دنابراوان و رژیم سوریه ده. هروها و درگاه کیج بو چاره سریه که سیاسی دی سوریه بگشتی ده وکه. هروها انجمن سوریه دموکراتیک یا کش آلی پیده و حاتی آوا کرن بانگل همو آلی و هزن سیاسی سوری گره گوبشداری در چاره سیاسی بو چاره سرکرن کریزا سوریه بکن. گودنارین وانده و کار به شر و کشتن لی سوریه راوسینه هروها و نخشاریه که گشتیج بو سوریه دست نشان بکه. هندک جدرین خوجهیج کردستان سوریه راگهاند بون گوشان دا انجمن سوریه دموکراتیک یا بسر پیده و لشما پایتخت سوریه جوین لگل افسرین حوالگیری سوریه و برپرسندن به هماهنگی لگل ایران لدارخست. همان جدران راگهاندن گود جوینا هر دو آلیانده شیوه رادست کرنا دورین کردستان سوریه جبو رژیم گفتگو کرن. هر وها نخشاری آوگرا رژیم جبو باجارین کردی هاتا گفتگو کرن. گود جوینه ده برپرسن رژیم داخواز جب پیده کرن گو رادست کرنه که بلز پیک بینن. جوینن پیده بر رژیم سوریه را بردوامن گو هفدمی وان جوینان جی چکدارین پیده باجارین کردستان سوریه جی آلو وینین شهیدین خو پاقش کرنه اوماتاسیه کمازن کتیه دلی خلکین کردستان سوریه گو پیده باجارین کردی رادستی رژیم سوریه بکه بیکو ما فگل کرد وره پاراستن. وەک شانازیەکێ بۆ سەخکردنا بیرئانینا شەهیدên کۆمکوژیە تەقینا قامشلویا ڕۆژاوای کوردستانی لە کامپا گەورەگۆسکە یا پەنابەرên ڕۆژاوای کوردستانی پرۆسەیەکە چەندنە داران هاتە ئەنجامدان. تەدی پەنابەریە و دووربوونێژی وڵات
ولاتیên Rojavayê Kurdistanê şehîdên xwe ji bîr nakin. Li kampa Gewrogoskê ya penaberên Rojavayê Kurdistanê proseyeke çandina daran wek şanaziyekê bo saxkirina bîranîna şehîdên komkujiya teqîna Qamişlo ya Rojavayê Kurdistanê hate encamdan. Rêxistina Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya wek şanaziyekê bo saxkirina bîranîna şehîdên komkujiya teqîna Rojavayê bajarê Qamişlo an gotaxa Xerbî doh êvarî nêzîkî 6 darên zeytûn û sîwanan li cadeyên kampa Gewrogoskê ya ser bi hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê ve çandin. Berpirsê çalakiyan li rêxistina kampa Gewrogoskê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya diriya rêbaz ve dibêje ku viyana miletê Kurd qet naşke û dê her xebata xwe berdewam bikin û dengê xwe bigihînin hemî cîhanê ku ew bi aştiyana mafê xwe dixwazin. Em dengê xwe digihînin cîhanê hemî diriya kanala rêbazra got انه امن حتى البنابريه جي ام شينكايه تخنا دري هر مروبگی ده و اشتیانا ما في مرات خود خازن مثلا دار کجیرو بشان مثلا کنکجا قامشلو او چيبو بدهات کشتنو بصدا بريندار چيبو خلك ما بكوجي اما هم هر و عملي وي جياني دلجم خو الجم قال خو بتشينه Darên ku hatina çandin divê çalakiyê de ji aliyê şêwekarê Kurd Zuhêr Derwîş ve hatine pêşkêşkirin. Ew yek bû cihê dilxweşiya xelkên kampê. Ciwanekî Rojavayê Kurdistanê jî ji nişteciyên kampê nerîna xwe li ser bîranîna şehîdên komkujiya bajarê Qamişlo ya duem herwiha çandina daran daxuyanî û got ku em ê li şûna êş û birînên xwe gul û daran biçînin. خطوەکە گەلێکی باش بوو ئەو هونەرمەندی مەئیل ئۆروپا چێ زوهێر دەرویش بێ چێ ئەمسالی ویناکێ بێ کاربن ڤا کامپاتێمە درەخێ ڤا حەملاتێ دارا بچێنن بەخاطری خطوەکە گەلێکی باش بوو بڕاستی دکارێت دوێ معنی دە ریسالێکی بگیرێ دنیای کامل و ڕغمی معانات ئێمە کامپێدا و ڕغمی مەجازری و بسەری مەدەتێن چل قامشۆ بێ چل پەنابەریە بێ بەس دیسە ئەمکارن ڤا کامپاتی خۆشنی و ڤە ئاوا بکن و ئەم جهێ وێ ئێشێ ئەم بکنەوەکە حداخنە گولا بڕاستی خطوەنە گەلێکی باش بوون. Komkujiya Qamişlo kodiriya du teqînên teroristî de li taxa Rojavayê Qamişlo an gotaxa Xerbî biriya barhilgereka mezin xwekujekî hate encamdan li 27 heyva heftan sala 2016 de ji aliyê terorîstên Daişê ve hate pêkanîn di encamê de 62 welatî şehîd bûn û 175 birîndar bûn. Ali Ömer Rêbaz. ائتلافا نیشتمانی یا اپوزیسیونا سوریه داخواست کرد که کمیته وکولین نافدولتی یا سربخواه یا تایبت به سوریه وره اکتیو کرن. سروک ائتلافا نیشتمانی یا اپوزیسیونا سوریه عبدالرحمن مصطفى دروپلا خواه یا تویتر ده داخواست کرد که کمیته وکولین نافدولتی یا سربخواه یا تایبت به سوریه وره اکتیو کرن و گوت که ایدی او یک پرپیویسته. مصطفى سربار کر و گوت که دوی همو برپرسین کشتنا ولاتین سوری یند زندان رژیم ده گرتی بون li pêşiya wan terorîst Beşar el-Esed were dadgehkirin. Birêveberê kampên derbideran li parêzgeha Swêda ragihan ku xelkên kampê bar dikin û berê xwe didin deverên ji aliyê rejimê ve hatine kontrol kirin. Ezzet Santwayn birêveberê kampa derbideran li gundê Risas li parêzgeha Swêda ragihan ku di şerê Sûriyê de bêhtir ji 47,000 sivîlî li kampê niştecî bûn lê niha bi tenê 1703 kes manet kampê de ji ber ku piraniya wan berê xwe dan deverên ji aliyê rejimê ve kontrol kirî. Herwiha Santwayn ragihan ku di 20 rojên borî de bêhtir ji 20 malbatî ku her malbatek ji 6 ta 7 kesan pêk dihat ji kampê derketin. Yekem roja gera dehan ya danûstandinên Asîtanayê derbarê Sûriye duh li Sûçiyê bi amadebûna nûnerên her sê welatên gerantor û şanderên navdewletiyê taybet ji bo Sûriye stevan damiztora bi dawî hat li gorî zanyariyan bi piraniya xwe civînên amadekarî û teknîkî bûn. Gera dehan ya danûstandinên Asîtanayê derbarê Sûriye duh li Sûçî bi amadebûna nûnerên her sê welatên gerantor û şanderên navdewletiyê taybet ji bo Sûriye stevan damiztora dest pê kir. Di yekem roj de şandiyên welatên gerantor li gel netewên yekgirtî mijara komîta destûrî û dosyeya vegera penaberên Sûriye bo welatên wan gengeşe kir. Alexander Lavrentiev şandiyê Rûsya bo Sûriye dilê duwanekê ji rojnamevana re derbarê Kongreyê Sûçî daxuyanî ku beriya meha Gunîvê rejima Sûriyê lîsteya komîta destûrî pêşkêş kiriye û beriya du hefteyan jî opozisyonê lîsteya xwe pêşkêş kiriye û niha
لیستەیە سسیان یا کۆمیتە دەستورە سووری کوێ ژنونەرێن جڤاکە سڤیل پێکوەرە تێگەنگەشەکردن پشتی وەیەکێ دێرێکەفتن لەسەر پرسên ڕێکخستنی و چاوا کارێک کۆمیتەیە وێ دەست پێ بکە و ku ew jî wê karê paşerojê ve têkirin. Lavrentiev serbar kir ku welatên gerantor wê alîkar bin da ku proseya destûrî dest pê bike derbarê vegera penaberan bo Sûriyê. Lavrentiev gotî ku nod ji sedî ji rûberê Sûriyên hatibin kontrola rejimê de ye û niyaza welatiyên Sûriyê bi welatên wan piştî ku aramî çêdibe diyar e. Hejmara mezin ji penaberan li Urdun, Lubnan û Tirkiyê her wiha beşek li Ewropayê dimînin. Ew jî divê rêlber vegera wan newêgirtin û veger wê nebzorê be. Her divê derbarê de Alexander Lavrentiev şandiyê Rûsya bo Sûriyê amaje bûyekê kir ku niha kar li ser bihêzkirina baweriyê di navbera rejim û opozisyonê de têkirin û ev yek cihê guhpêdanê ye. Li gorî ji derên ku yekem roj ji nêzik veşopandine, yekem roja gera dihan ya Sûçiyê civînên teknîkî di navbera welatên gerantor bû di çarçoveyê de şandiyên her yek ji Tirkiya, Rûsya, İran لەگەل نەتەوەین یەکگرتی و شاندiyên rejima Esed û opozisyonê civiyan. Îro jî duam roj dest pê dike. Alî Omer Rêbaz. Balyozê Rûsyê li İsraîlê ragihand ku sînorên Sûriya bi İsraîlê re bi tenê dê jêr kontrola hêzên rejima Sûriyê de be. Ajansa Sputnik ya Rûsî li ser zarê balyozê Rûsya li İsraîlê Anatolî Viktorov ragihand ku sînorên Sûriya bi İsraîlê re bi tenê dê jêr kontrola hêzên rejima Sûriyê yên fermî de be û li gorî rêkeftina di navbera wan her du welatan de tûçekdarên biyanî li ser sînorê hevbeş yê Sûriye û İsraîlê wê nebin. Viktorov serbar kir ku garantiya ewlehiya İsraîlê herî serekeya di siyaseta derve ya Rûsyê de. Wezareta Beravaniya Rûsî ragihand ku Rûsya êrişeke nû bi balafirên bê balafirvan li ser balafirxaneya hemîmîm ya leşkerî li Sûriyê rawestand. Di daxuyaniyekê de Wezareta Beravaniya Rûsî ragihand ku Rûsya êrişeke nû bi balafirên bê balafirvan li ser balafirxaneya hemîmîm ya leşkerî li Sûriyê rawestand û got ku ew êriş ji deverên kêmkirina asta şer li Idlibê diriya endamên grûpên çekdar ve yên neyasayî têne kirin. Beravaniya Rûsî serbar kir ku balafirxaneya hemîmîm ya leşkerî eva 4 caran ji aliyê balafirên bê balafirvan ve tê armançkirin û ji aliyê çekên Beravaniya Rûsî ve tê rûbirûkirin di encamê de tenê ziyanên maddî yên mezin rû didin. Godar û şûpînarên me hêja berî emnûçeyan bi dawî bin dubare em ê senûçeyan bêne bîrawa. Dr. Abdulhakim Beşar radgîne ku Amerîka û Rûsya hewl didin deverê ji çekdarên nedibin sîbera rejima Sûriyê de qedexe bikin. Encûmena Sûriyaya Demokratîk ya ser bi PYD ve hejmarek termên kuştiyên çekdarên rejima Esed li bakurî Reqayê ra destî rejimê kir. Pêleke nû ji malbatên koçberkiriyên Xûtayê ji parêzgeha Idlibê gihiştine bajarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê. İtîlafa Niştimanî ya opozisyona Sûriyê daxwaz kir ku komîteyeke vekurînê dewletî ya serbixweya taybet bi Sûriyê were aktiv kirin. Yekem roja gera dihan ya danûstandinên Esîtanayê derbarê Sûriyê duh li Sûçiyê bi dawî hat li gorî zanyariyan bi piraniya xwe civînên amadekarî û teknîkî bûn. Erşad û bextewer be.